Lokho kwenzakalayo hayi into embi kakhulu, sesikhulume kakhulu ngayo njengemiss aso first lady yedwa. Uzathola ukuthi lapho kulo mongameli uzathola iphepha njenge-Newsday alivunyelwe. Ungathola lapho lo first lady ukuthiwa first lady uhamba lentathelizindaba zakhe. First lady aso umuntu okhethwe ngabantu, akala constitutional role at all. Kodwa nxa bona bevala abahulumende bathi she is a private person. Kodwa siyabona emalangeni lawa adlulile ukuthi first lady sezinika izikhundla zabantu abakhethiweyo. Simbonile uhambile eBelarus, siyamele eZimbabwe asikwazi ukuthi obesiyadingana khona ngale njengomuntu ongakhethwanga. Kodwa engasifaka ebandleni eyenza umsebenzi okahulumende, eyenza umsebenzi obhadalwa i-taxpayers money. Ama-journalists wonke alelungelo ukuthi behambe lapha ayenza khona imisebenzi yakhe, bembuza imibuzo. Loyo esingathi access to information. Ngakafuna intathelizindaba ngaye wonke umuntu kavunyelwa ezihambele yedwa. Kodwa uyakhetha be-Herald, uyakhetha be-ZBC, evalele phandle ama-freelance. Hayi lezo esehlekala esingasithandiyo kakhulu. Sizaqhubeka zama ukukhuluma lo uhulumende, sizama ukukhuluma le-ZMC ukuthi akumelanga kube njalo, ngoba i-constitution yethu ku-section 62 ikhuluma access to information. And first lady nxa esenza izinto, umongameli nxa esenza izinto ezibhadalwa imali yabantu engathi taxpayers money, kumele bebe accessible to the public. Kumele